amabogisa yanyu muyagirire isuku, kabe kamwe kabe tube tubiri, ariko kabe gafite isuku gasa neza. Buriya abakobwa ibyo babirebaho cyane rwose. Boxer uzi ko umukobwa ashobora kubona ushobora kwambara ipantaro idasa neza ntabibone, ariko boxer akabivuga ngo buriya atazi no kwambara boxer. Uzi ko ari byo yitajyaho. ko agusisa gushika no kumavya urumva nyene babiri kumate ukuntu biba binaryoje urumva biranatera biranibutsa nyene kuburyo uranavyitwararika cyane ufise umudadameze nkuko n'abadada boze bararaba rero. Erega urabizi ntiwamenye uwo muri buhure ejo ushobora guhura na Sharon ejo ugahura n'undi uzisa kundiki. Mujye mwogosha rwose. Ikindi mugira abakobwa barasotora, umukobwa guhera ku isogisi ugikuramo urukweto niwe uri gutwarira mu cyumba cyangwa no kurukira ahandi hantu. Abakobwa buriya nimuzajya mubona mugiye kureba abakobwa mugasanga bicaye babitaruye, urukweto wambaye, sokisi wambayemo ugasanga zipfumutse ngo uduhera cyangwa ino rirasohotse mu isogisi. Abakobwa bahera ku mabogisa, niyo mpamvu mugomba no kugura ziriya za marike. Tujye tubwizanya ukuri, apana twa tundi tuba dupfukapfuka. Niwe akenshi niwe uyigukuriramo asanga idafuze cyangwa icitse. Mwabavandimwe mwe namwe ako kantu mujye mukanota, mugerageze rwose pe. Amabogisa yanyu muyagirire isuku, kabe kamwe kabe tube tubiri, ariko kabe gafite isuku gasa neza. Buriya abakobwa ibyo babirebaho cyane rwose. Boxer uzi ko umukobwa ashobora kubona ushobora kwambara ipantaro idasa neza ntabibone, ariko boxer akabivuga ngo buriya atazi no kwambara boxer. Uzi ko ari byo yitajyaho. Erega jihad boxer ku muhungu umukobwa ariko aramuraba it's sexy mu gihe aba yambaye yonyine kandi iri clean. Oui, sibyo nese nindi kubabwira. Boxer irakonta mwabantu mwe mu gitanda shahu. Hari umuntu ujya gukuramo akaza yakuyemo byose. Boxer zanyu mujye muzimesa rwose, munogoshe. Abahungu kandi mukabarenganye. Nuzajya usanga umuhungu ameze gutyo, jya uhita umutwara vuba wihuse ati ngwino nkogoshe sheri wanjye, ngwino nkogoshe cyangwa twogoshanye. Uzi ko ushobora kuba wowe wogoshe kogosha nabyo nubwo ari byiza. Jihad kogosha si byiza ku muhungu bitera ingorane nyawe. Iyi ngorane bitera nico navuze ati bavuga ngo ntavyonze. I'm not sure cause sinzi ntago ari bibi, ahubwo biri mu isuku ntago ari bibi vrema. Kandi noneho uzi nuramuka ubibonye gutyo uri kumva, kuko nuramuka ubibonye gutyo ntuzamurakarire cyangwa ukizamubwira uti sheri tujye kogoshanya. Ushobora we no kuba wogoshe ahubwo ati so we simbona wogoshe, ngo umubwire uti reba neza, umurakarire. Umwogoshe bitwara iminota ingahe se mike ya papa. Ariko nifise akabazo gatoyi mon chef, nifise akabazo gatoyi. Ivyo urabivuze uko, ariko hariho umukobwa atakubwira ati inze kukogosha. Ego nko mu Barundi kazi biwacu arashobora kugaya ibintu cagira ubwoba bwo kubwira kandi yabibonye. Urumva byose ravana ahantu umuntu abari ntugene mu muti amaze gusirimuka. Cyose naza kubiterwa n'umuntu kugira umuntu mwisanzuyeko. Nk'ivyo mvuga ngo byo kogosha nibaza ko byava ku mugore n'umugabo bakunda bari mu rugo byashaka kubikora. Ariko nk'abantu bakundanye uko nyene n'ubyo bintu bishaka kwabigoye cyane. Azi umukobwa wo mu Burundi kazi kugusuzugura kuvuga ati mizuku nawe umuhungu ushaka guca wiyumva nabi. Kujya umukobwa yambaye agahuzu keza umubwira ati shabrese cyangwa shabadi wambaye neza, umukobwa karamugwa neza. Ariko uzobwira umukobwa ati wambaye nabi, bizamubaza cyane. Atwo bahungu mushavuga ati ibi wambaye akahuzu kameze nabi shereki nibiki. Hari igihe umuntu ashaka kuvyumva nabi. Urumva re n'umuhungu bivana umuntu wabari kumwe ngene bayangire bumvikana. Ndaheje karakora nifise nongereko. Ariko Anato, umuntu waba warafashe time yo kumutereta, mugafata igihe cyo kupanga igihe cyo guhura, icyo gikorwa kikagerwaho,
uba utamuhishe ubwambure bwawe, ukamuhisha ikintu kikuri ku mutima. Mu by'ukuri tujye tubwizanya ukuri nanone, tujye tubwizanya ukuri. Ntabwo bisaba ngo umuntu umwe mumaranye igihe kirekire, sibyo? Yego hari igihe ukora sex itunguranye, bibaho. Hanyuma iyo sex itunguranye ibaho ibihe byose, muhurirana igihe cyose bigatungurana. Jereka ndakubaze gato, sorry ndagucire mu ijambo. Urabona mu bisanzwe ingene bimeze, dufate nk'umuco w'ikirundi. Je urumva nje ndo Murundi kandi abantu Murundi. Urabona nk'umukobwa ntuzomubwira ati uyu munsi nashaka turyamane mutabana ngo abikwemerere. Kesha ari kumutungura akavyisanga amatari yavyiteze. Uravyumva? Mwico gihe ashaka kuba atiteguye kuko urumva ntimwabivuga ntimwabisezeranya, ariko konshirigira kabiri bivana ngira umukobwa yugurutse murashaka kubiganira ati bimeze muga antu kandi baza ko umukobwa akeshi umukobwa ngira imwanya wose abayitego. Kese twebwe abahungu turabanebwe, hari igihe usanga aguma yiruka mu tuzi twibiki vya mwene uko nyene, ugasanga uwo muhungu afise n'amafaranga ariko ukwiyitaha biramugora. Nawe aza mu rugo ahana pangishije inzu ugasanga ibikombe biriko birasanzagira hariya biki nibiki, kandi akaba ati n'igitipe kigiye hanze kigaragara neza, ariko agenda mu nzu ugasanga umuhungu ni zero mu nzu, ukavuga asanga haranuka, ariko ugasanga yambaye impuzu nziza, bimwe vyo guhumura byose arabikora, ariko winjira mu nzu ugasohoka ukirukanga. N'abakobwa nuko uramubona kwibarabara agaragara neza muri bisi ahumura, ariko wagenda iwe muri geta hapangishije ukavuga ese ko uwo mukobwa yomeze gute, ni handi umutwara mu rugo ugasanga bataka ngo ariko ibi nibiki. Oya stopping aho ngamubwira uti tubanze dukora iki niki, bimubwiza ukuri, cyangwa se nimba ari ikintu cyumvikana, nimba ari igitekerezo kimubwira, umenye igihe kimubwirira, nimba ari ikintu agomba guhindura bimufashemo kugihindura, wenda ntacyo afite kimugurire, ukimuhemo nk'impano n'ibiki byose. Hanyuma rero ikindi kintu kijyanye no kwiyitaho, kukubwiza gusa neza, nanone mureke mbabwire buriya umukobwa bagomba guhora asa neza. N'iryari ryo uraca ku muntu ukuze ugahita umubwira ngo akakubwira n'imyaka afite, ukahita umubwira ngo uzi ko utabimenya, ngo ntujye usaza, ngo umva ufite fresheri. Kubera iki se ubimubwira gutyo? Turamureba nk'uriya mama kanaka koko ntasaza. Kubera iki? Hari ibyo akoresha. Banza umenye uruhu rwawe shushu rujyanye n'iki. Wikumva ibyo badi akoresha cyangwa nundi wumve ko nawe wabikoresha. Oya, ahubwo uruhu rwawe mukobwa rujyana n'iki. Iminwa yawe iyo ugiye guterekaho za rujareve, ukazana rabe, ukazana tiro, ntibigenda bikomoka, ugasanga wagira ngo ni umusozi uhagaze nk'ariya. Umubiri wawe nimba ugomba gusigaho ka vaseline sava nako ngako, nimba ari katiro niyihe, nimba ari ka rujareve, hari ibintu mugenda mugatoragura bimeze nk'ibitaka mukagenda mugahomaho. Hari usanga byamubereye, hari usanga bitamubereye, ibijyanye n'umunwa wawe. Banza umenye, urumva, banza umenye uruhu rwawe urarusiga iki, makeup uri bushyireho nibi. Hari ibintu byaje mbere nimwakoreshaga katiro k'umukara tumwe baconga. Subiza fungura mike tugende tuvugana. Ntabwo mwakoreshaga kamwe baconga. Ubu ni haje bimwe bakaraga mu gahinda, ntiharimo n'ababihinda batanabishoboye. Urumva sheri, ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo reka guhindana n'ibiguruka kuko ntabyo ushoboye, n'umubiri wawe ntubishoboye. Uwo ari we wese uramuzi wamuhakanya, ariko mami nawe utangira ibihano by'abana. Uwo ninde? Atushaka igere isiga ka vaseline, kandi wowe amavuta mu maforomasi wayamazeyo. Urumva? Menya wowe urakoresha iki. Uri kumva amantuze nyama, hari ibintu mujya mushyira no mu mutwe ugasanga biravuvuka. Kubera iki? Wabibonanye umukobwa w'inshuti yawe, wagiye muri show. Kandi reka nkubwire ikintu kimwe abakobwa muhura nacyo kimwe, murahinda, murigana. Buriya abahungu kwigana biragoye, tubwizanye ukuri, biragoye. Ariko abakobwa muriganana, mukunda guhangana ku busa. Uri kumva? Kandi guhangana si uguterana amagambo. Ibi ngibi nawe yabiguze, twagiye muri supermarket arabigura, nanjye nzajya mu yo kwa Claude mbigure bishyiremo. Kandi shiri ntago bijyanye nawe. Hari ibintu bimwe bakaraga byaje, hari n'ibindi bitera nyuma mukongera kwitera bya ya ma foundation. Urumva? Isiga agapuderi kawe
nimba ariko ikindi kuriya mugenda mufata ibiriya biboro musigisha ibintu ugasanga ugiye kubyikozaho uruhu rwawe n'urwe ntibihuye ugasanga na eponje ziriya eponje muhuza nizo zibicira impu ugasanga ugiye kwa badi akoresha eponje urayihurudukanye iyawe ntayo wagendanye wayishyize mu gasakoshi ukubiseho wikubiseho ibyawe wenda wabyibagiwe cyangwa se wanze kubikoresha ukoresheje ibye uri kumva nabyo byica uruhu rwanyu ntidufite abakobwa kuri iyi saha kotegisi ntabwo muba mufite ntabwo mujya muri supamaketi mukagura izijyanye n'amikoro mufite ntiharimo n'abakoresha udutambaro se dufite bo mu byaro kandi ugasanga n'abakobwa beza none se ntusanga ni ukuvuga ngo uruhu rwawe umunwa wawe uwusigaho iki hari usigaho vaseline hari usigaho rabero runaka yo muri farumasi cyangwa iyazanye n'iyi kampani runaka noneho dufite n'amakampani nayo araza akadushukira abakobwa abarangura amavuta arajya Dubai akazana utuntu yajya mu Bufaransa akazana utuntu yajya mu Rwanda akazana utuntu urumva menya wowe uruhu rwawe rujyanye n'iki ureke kuruha ibyo runaka we aruha nibyo bintu byiza bizabafasha ku bakobwa hano dufite nk'abantu bafite ibintu by'ubwiza hari zuri hari n'ibindi hari igihe usanga umuntu yigiriye ku muteremuko akagura utuntu yisigira ku munwa ntimugigura twa dutiro baconga ntimugikeneye guconga musigaye mushaka bimwe bakaraga kandi ugasanga rimwe na rimwe si ibyawe banza ubitesitinge nubona bidahura ubihagarike rwose uzajya usanga ugaragara neza noneho ikindi kujya kureba abahungu ugasanga ibyo bintu mwabyihometseho mwabakobwa mwe biriya bintu hari aho bigomba kujya ugiye mu bukwe sava bishyireho ugiye gusura umukobwa nako umuhungu ukubiseho ibyo wakuye kwa Janine kwa Claudine wagezeyo waciye kubera ko ugiye kwa runaka ukubiseho uragiye uhuye n'umuhungu ubanje kujya koga sheri shyiraho akarabero